Sanibonani ngiyabingelela ubaba Mnguni umthando wabantu sehlula amanye amadoda indoda engazala indoda kwasiphansi ngiyabingelela kakhulu kuphi nakuphi abalandeli bohlelo lwami bawethu ngibuyile namhlanje ngizokhuluma nabantu bonke ngizokhuluma nje ngabantu bonke ikhona lento elilumbo leli lumbo libhidliza imishado leli lumbo libhidliza imizi eyakhiwe leli lumbo leli abantu abaganile nabantu abashadelwe kunelumbe elisha eliqhamuka ngaphandle lento ifana nesilwane umnkosikazi lele ekhaya ivele ifike lento ingene embhedeni kuzwakala engathi kunento ehamba njengegundane embhedeni kunento enyakazayo kanti sekuyilumbu esezokhipha uthando nemizwa yendoda ahlezi nayo bese yahamba umuntu ayongena kwenye indoda esuke imfakele lilumbo abantu abaningi badidekile kakhulu imizwa eminingi yabhidlika kunabantu namhlanje abakhalayo abashiya amakhosikazi abo abashiya amakhosikazi sebehlala iminyaka emide and leli lumbu libi ngoba lenziwa yilaba bantu abafuna izimali onele ngabona ukuthi lo muntu lo wahali unendoda uma engadivorce nalendoda engathola imali engaka bese befaka ilumbu uzumfazi sethi hayi ngiyadivorce uzumfazi sethi hayi ngiyaphuma kulomshado kunelumbu elikhona elitholakalayo elenziwa ngabantu abadlala ngabantu besifazane abababhidliza izinto bafunela imali kokunye alingeni ngoba uganile lingena nje usebenza uthanda nomuntu nje uvula ubona ukuthi hayi angivele ngifake angiresign kubuye imali zami kanti lezi imali eziyaphuma ziyakuloya umuntu emva kwalokho lo muntu abale isexwayiso ukufa okukhona njengamanje ngithi abantu abayiqaphele lento ngoba izobaphazamisa ezintweni eziningi uma lelumbu selingene lento izwakala ngoba uma wayibika nje la ekhaya ukuthi kunento engiyizwayo enyakazayo lapha embhedeni ko selingene kilumbu selingene ofuna ngathi ayibika lento ligijime nekumuntu akwazi umuntu ufike amncede lo wesifazana noma awuncede lewo mndeni okwazi ukuphumelela ngoba abantu beze lapha kithi eKZN ngokuzobhidliza izinto ngokuzofuna imali emva kwalokho bebaleke bebelukela kubo isala imizwa baba mkhulu ibhidlikile ngizokhuluma ngalokho namhlanje ngizothi futhi uma ekhona onenkinga enjalo noma ekhona omaziyo waba nenkinga enjalo ngiyacela namhlanje ukuthi umazisi ukuthi ayike engasizakala la ekhaya kwamthando wabantu isehlula amanye amadoda indoda engazalwanga indoda kwasanje ikhona ingakwazi ukulekelela ikubambele leyo nto leyo ukwazi ukusizakala nawa ama product ami bakwethu engiwaphethe uyakwazi ukuthi ufone uorder uthole la isehlula amanye lesi amafutha isehlula amanye amafutha uyakwazi ukuthi ma uye eCasino noma uyokhuluma nomuntu noma uya interview noma uya kuphi la ofuna khona indlela yokuphila nali ibhodlela lakho uyalisebenzisa liyakhulunyiswa lenza lento osuke uyisho kuzoba ke la umalamba kubhiwa ke ikhambi lale ngaphandle koMozambique kumalamba kubhiwa shuthi ke lintelezi leli khambi liyalwa kubantu abalwa nawe liyashaya kubantu abakushayayo liyavula kubantu abakuvalele khona kodwa uma uphethe leli khambi kukhona umuntu owenza intembi kuwe ngalesikhathi ulithinta leli khambi yenzeka kuye lento lo muntu kade eyenza kuwe iyama kuwe bese yenzeka kuye ikhambi ke lithakiwe impela umuthi nje uthakiwe u500 njengoba umngaka nje 500 niyakwazi ukusebenzisa nomndeni uyakwazi ukusebenzisa uwedwa uyakwazi ukumela njengobaba ekhaya kuzoba inkozi malanga ke umalamulela imbiza ke le ephuzwayo uyichitha phansi ukhuluma nabantu bekhaya mama ukhuluma nabantu bakini usho inkinga yakho bese akusena kuzifo zonke ilapha lokhu wena ukukhulumela ngasikhathi uyichitha phansi lapha ke idosha lami ke leli ke elo 200
and 50 iloshini lena ke yenyanga eyakhiwe enhle kabi ugeza ngayo oyigcobayo umuntu ethi ugeza uyigcoba ulala uyigcoba uhamba ukuyigcoba kwakho nje igazi lakho liyaklineka noma kuthiwa unenyongo thu uyakhathala thu legazi liba abantu abakuthandi unama cream mugcoba le uyakwazi ukuthi ubuyele emuva kuzoba ke inhlanhla ke lena ke isigubhu ke lesike senhlanhla sala ekhaya ke sabantu abantulayo abasazamayo esiyiprice enhle esu10,000 kuphela ukwazi ukuthi uphile ululame uye phambili njengabantu bonke ilokho engikushoyo bakwethu ningalibali ke ngomhla ka14 ku May umgqibelo sizobe sinesigubhu esikhulu siyokhulelisa abantu empopomeni u500 bakwethu 500 kuphela uphathe ikhandlela eliphephuli nelimhlophe nemali yakho u500 uzokwazi ukuthi wenze insebenzo yonke emva kwalokho bese uyohlanjulwa emanzini ilokho sobe sikwenza ngalela langa ningakhohlwa ke izinombolo zami 031 yona number le elanga phansi engicela nifonele kuyo no073 lezi inamba ziyahekwa ngicela ningayithinti thina lezi enizoyibona lapha ongeze kubantu lapha koMnguni kuyenzeka uNkulunkulu abe nani amen.